Boleh bi baro gi viewers kani kadiga fishing competition kajaka po doba apal Demisi Lake North Garo Hill Meghalaya organize da ka awe six brother ban katari kandai haka neutrik banai balai arajar arpunriu organ sedang nadu kandai menstep hadu arwije janmir but kabai entry fees lani way uremu yang kesyongdor arhajar tengka mo but some hagi price kendai ki biang ha haga de sngi the first prize pin yo lailak tengka ubaar shilak sanpho ubalai nyopo jar baru basaun yo laipo jar but kador chong ka tiket kan de arhajar tengka shirung yang way kwai kan mau ha but katari kumbangal lep ban pensngau spi kan de haka nyotrik banai balai arhajar arpundiu but kindon shibonteli ki consolation prize ha ketika fishing competition kata hadu sanpho teli dan sanpho ngut ki rawan kin yo haka song pisa ka ba shipho hajar way parlok rawan nakabenta ka consolation prize mo de hakde ka singi kan don ru ka lucky draw di kador chung ka lucky draw kan de tang sanpho tang ka shi tiket but lightly ki tiket ke song do tang shespa tang ka but ka price na kabenta ka te ka lucky draw kan de banukong arpho jar uba ar shipho jar uba lai sanajar but kendon ru ki limited ticket mo ki limited ticket kemut baki don tang khandet tali ki ticket tang malai hajar tiri te lada don kino kino ki bakwa lada village hak te ga fishing competition khamtam e ki parlo grawan subha banthit no khamkloi namar san potongka kowe likely sis panga pinyo e arphojar shiphojar bat sanajar tengka ki rules but regulation nam ta ka fishing competition nagaliang jong ki awe six brothers ilapan big kunne kaban kong kada one ticket for all price so we ticket nam ta baro ki price ngda ka baan one fishing rod and hook freestyle tang we kwai bait pi ban kwai nang ta ka balai big fish will be weighed as winner no ubayo ya jinkia ka bahedu unlong job ha ka tiga sngi kute kumbale ha ki we ki fishing competition kumtahi tang bahang ne la shoot for da tin pareng ma yo le se phim snotu kamtam e ya ki parlok rawan ki bade na po kastir sorry na po ka kasi jaintia so if the weight of the fish is same measure will be entitled for price tilada ka jinkia jong ga dokha ka long market ju haban ya sam ya ki price ma and the next if anyone is caught cheating in the case of ticket or fish the first prize will be burned tiladalap kino kino ki bale thok ha ga dohkha la ni ha gi ticket yo le se nagamta ka price ka ban kong te haban pansangye no ma haban khang no yakati ka first price ladalap ya gi bale tu khamtam e ki dohkha ki ba he yang ta next alcohol is strictly prohibited during competition time in numsha you know bandi la ni di kian ha kapor badang yan ke Jingiakop Khwai ti kata kadi ka rules and regulation ke balapan yan ta ketiga always six brothers ha ketiga fishing competition kabalong ha doba apal the Missy Lake North Garo Hill Meghalaya kaban salong ha ka neutrik banai balai at jara di nakamta jingtip babania subhaban phone hai kini ki contact number kata 8787478199 nagta sa way pade 8638502236 sajisen haktin kasi pranyo sau nyo pra iwe knai ban sa way pade pran riu lai pra san not RR lain riu tang tahi ka bede bat kani ka Jingiakop Khwai keremen ba hapo ka di kasi jongiru kin sa sedang no shanhi ya ka Jingiakop Khwai knang ba iparlok ruan ki baju sotenan bat ki bala kwa hir na kumta ka tegi Jingiakop Khwai kin yo no ban yesi mata hapo kari kasi jaintia khantam e hagi chaka hagi bajan jongi tetang tahi ka bede bat kani ka kubot subhawan nam klet ban share like but subscribe nam ta the upcoming fishing competition.